18 September 2016, 5 a.m. down in Kashmir Indian Army Base Camp Uri kiti namunahin melhet lo thal choi mili hi ahung uvin base camp achun ahung loot un Indian Army ho uniform an kivan un baglin ta sunga chun grenade thal chule mancha dang dim set pum achun ahung loot un Indian Army Base Camp sunga nopta a I muho chu attack nas ta in anabol un ahi Ichi attack ki ball hi India adinga anasaloi chile agim nei loi khat anahi in Indian Army ho chunga attack ki ball hol a agim nei loi anahi ji chun Indian Army hon zong thupi ta in analavin ama hon zong le thu ding anativin 28 September 2016 zan kim in anakon do uvin line of control anapal ke un Pakistan occupied Kashmir POK a terrorist ho na launchpad ho chu Indian Special Commando hon surgical strike na ball uvin loling ta in gal zona ananation ahi Hichihi abona kidaw na zo sehi ata ngen tusima kon ahin lado u ahin eho iche now Chandel district Manipur a India Convoy ho NSCN-K hon ambush anabol now tusim zong azavin ahi Uri the surgical strike Hichi film hin IMDb rating in 10 la in 8.2 anamun chule major a pang ahile Vicky Kausal raw agent ahile Jami Gautam National Security Advisor Paresh Rawal amoho chengle adang in pan analavin film ading hin anamin che loi khat zong ahin ahi 11 January 2019 ni chun release anaki ball in 25 crore hi film mahin anasumang un 359.73 crore hi analo do zovin chule National Film Award li zong hi che film hin anamuzo ki in ahi hichan ge chun lol hin nei za film min chi ta khat anahin avelo lai hon zong innovate day divin ikitim kidun ahi Imovin film hi chapter in akikhian ni ti hi ehin vet sa un ahi chapter nga chan in akikhian in a chapter ma sa pen hi Northeast India a so Chandel district a ambush til so a kona ala do ahi Hichi til so hi Uri a til so kum khat masang a iche now Northeast Manipur Chandel district kiti namun a til so ahi ani ho 4 June 2015 Indian Army Convoy khat hi Chandel a thinglang lang zone in ahung un ahi hiti chun gari som li in ahung kitol un imagin mona nei lovin ki pale thanom ta in laho ahung savin ahung ki holim uvin hin la thingphung hoita ta ho kenamun chu ahin phawin ahi le thakhanin ahung naw bus chu atair ahung puncture tan a driver pan jong thakhat in akhamin aman jong check bolding tin aga ki chomthan avetle lampi achun thi zoom spite ho tamta ki koi chu amuta nahi aman jong aven hichi hi min abol thu a he ti chu hin la hichi ho agel pet le avet lai ta chun thakhanin alu chu mei chang khat in ong sep khapai ngal in ahi hiti chun aban ban in gamang la a ana changpang NSCN-K ho chun nasata in mei pum chu ahin ka khum un ahi le Indian Convoy ho chu chathei zong tapowin ahi hin la amhon zong panla thei dan in alawin chomkhat chu ki kap tu na chu nasata in ana khucheng jing tan ahi NSCN-K ho zong chun chomkhat akikap pi zo wachun reinforcement hunglung man khan ti ati je uchun alam kai pau kilang chun abek akon in remote control bomb chu ahin lato in aman jong lungsi na nei lo te in aname po khumtan ahi le Indian Army ho chu atel la jing tawin ahi bom hata hi ji chun mi ija ram khat an thivin chule ija ram khat chu an ki sukha akitong kha atim se jing un ahi hichi Chandel a thil so hi India in thupi ta in anagel in amhon jong ni kho phabit zawin ale thu ding tin 10 June 2015 ni group sungmama in para special force Major Vihan Lamkainan helicopter ni in Jankim in ahung kon ngal un ahi India le Myanmar border a NSCN-K ho na chu ahin del lut ngal un ahi ahung hola achun sniper kap thim ta Major Karan kitipa jong ahung zawin ahi
karan jinu hi Major Vihan anawnu jipa ngel jong ahi kitin ahi hiti chun helicopter achun ahong un ahi le sign en kipetan ahi le amhol a alam kai pau Major Vihan in jong a special force commando ho chu kumphat ahi taitin sign and a ball in ahi le amho jong hiti chun aban ban in helicopter akon chun ahung ki khail havin ahi training na sata ta ho chaingen ahi ta ji uchun amho jong akisung le jing un ahi amho jong ahung uvin NSCN-K ho umna langa chun go thimin ahung un ahi le a umnaw kem chu en patawin ahi NSCN-K ho se anahi talovin mailei thingnoi KYKL ibohal le kailang ani in aza oveti ahedo un ahi किलांग के साथ ही बहल भी है NSCN के साथ साथ KYKL के 70-80 टेररिस्ट और भी है डबल ऑफ व्हाट वी हैड एक्सपेक्टेड सर मीटिंग बुलाएं नेगेटिव जब तक वो बेस से यहाँ पहुंचेंगे तब तक सुबह हो जाएगी वी लूज द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज और फिर शायद हमको कभी ये मौका नहीं मिले amho jong chun NSCN-K ho bo diu ati ahin hi la agelo lam ta uvin KYKL ho mi zakhat lang jong ahiu ain he do phat wachun officer captain khat hin Major Vihan kom achun sir igel uto akibang tapon mi jong atam le jingun reinforcement iko be diu ham tin anadong in ahi hi la Major Vihan in jong tu reinforcement team ho hunglun ka in khowa man intin chance to a imu tabang hi kinung mulo ding ahitai chule Nagaland le Manipur a thingnoi dangdang ho jong ready in umgam khawin te tin reinforcement ho ko ding chu ana janom tapon ahi Major Vihan in jong anawnu jipa Major Karan chu akovin nangle na sniper team hon larger parameter khat in gong unlang chule round bolovin lang kele captain pan langa kona hi kahung pat diu ahi tin abol ding dan chu anawai hom pi tan ahi Major Vihan in asai bang achun ama hon jong opposition chi u azun un amho jong akready part of in Major Vihan in jong sign apin RPG pan jong akem sung uchu ama sa pending in anakap lu tan ahi hiti chun a naw mun che in anakap un thingnoi ho chu chatman in jong anala povin ahi hin la thingnoi ho jong chu mi tam ta hi je uchun ama hon jong ahin le thu un chomkhat sung se chu a khucheng jing un ahi thingnoi ho khat chun grenade khat ahung se ule Major Vihan kom an hi khan hin la athi lo akisu kha lo wang achun a force chu a ha ji chun kho helovin chomkhat se pi chu an umin ahi ahung kha dole alam kai pau kelang chu amun aman jong abolut pai ngal in alol a he pel pi in an chai do pai ngal tan ahi hiti chun mission chu galzona anachang uvin New Delhi Prime Minister pa resident office muna Prime Minister pa le National Security Advisor pa akiholim uvin ahi Sir Major Vihan hi ND topper ahin para commando azong gold medalist khat jong ahi kitin chule training ho achai jovin Jammu and Kashmir Jaisalmer Manipur ho a posting anata ahi in chule Manipur mission jong chu ama lamkai na idea akon kichila a kilhol hingen ahitin pacha na thule report ho chu anpin ahi chumaban in jong apa jong hi Kargil war chu anabeja ahi chule Mahavir Chakra award jong sangta Vihan pa hi anikipi ahitin anasejin ahi hol sung chu ahung phalontan amanin jong mission na chi ho chu amulhon in achung uwa ki pa thu Prime Minister pan jong anasejin ahi amho hi Prime Minister pan mission chu ki pa vesa na in anni khom pidinga anako khom ahin ahi Prime Minister pan jong anadongin Major Vihan hin ipidinga tu ta ahi retirement alago jingham tin Defense Minister pa chu anadongin ahi le a khom ahi ji uchun Major Vihan hin jong Sir kanuhi na nasangta neja ahin last days ahitai ama hi Alzheimer na nei ahin 6 days apatan a inko mi chule achapa ke jingjong eheji tapoi hichiji chun
chom khat be hi jong le athi masanga hin akoma aseba chom khat be kanu chunga hi kabol nom a he tin ana sejin a hi le Prime Minister Panjong o a hi le aphai nang hi pasaldi ta nahi e hitia chu lunggel neya nahi a hi le nanu ko ma jong thei ding chule igam chung uzong hi inu utobang a hi ji chun ina ko na nakop thei ding tin Delhi a headquarter a joinable ding chule anu jong 24 hour ave kol thei ding nurse khat nagon pi diu a hi tin Prime Minister pa chun ana sejin chule nagil u kilgam tan ti chivin lang gakin edo tawin tin ana sejin a he iti chun chapter 1 chu anaki chaijin chapter 2 hi Major Vihan in sung thu ho le India sunga boina niaw cha cha ho thing noi ja chom chom ho akona kilah do ahin a he Major Vihan le anu ahung kimun Vihan chun anu kivet na Dr. le kha ho chu aven a hi le anu soha sani chun report ho chu navet vet a ipi apa chom ding a tapoi nanu ke hi dam do zo ding kakiging chatapoi na komin tunin wang thil khat ka dei a e lungsi te in hospital ho hi hen hoilai hi jongle kachang in neidal haji ta hi in tin achapa kom achun request and a ball in a he anu thu sei chu aman jong agel in no mo asle jing in a he heno ipidinga ti chu lunggel nei janahim nandam ding a hi lo ho hi aphat cha nen lang hin tin aga sei chai chai le kot chu ahunging tan aman jong aga vet le anaw nu le atunu anei lhon in a hi anaw nun jong a upa ko ma chun he o Major Vikramin party khat agong in nangbo anga u a hitai chi loijin tin anaw nu chun a upa chu ana sei pin a he Major Vihan in jong anaw nu Vikramji nu ko ma chun azole inu vekolding nurse khat hungding a hin ama nading guest room chu anasu thing pin tin asei jowin atunu chu to Major Vikram te inlanga chun hungding tin akigong in a hi le anu suhasani chun ahung in boypu itian hungham in na hunglang jong kan he lo a hi tin aseijin a hi le Vihan chun no mo asal he jing tan a hi aji chu azowa akivet sa na ho doctor le kho jong avet khom thlona kyolim lona ahin ichi hozo si chu anu chun khatcha ani he ta lo chu a hi hiti chun asin ahung ki khel in atunu le Vihan chu ahung lhon in Vikrante kom chun ahung lhon tan a hi Major Vikran le Captain Saptra chu an lhon in party adinga chun anle tui ho anaboi pi lhon in anaboi cheng lhon jing in a hi Delhi Army headquarter a posting chu itinam nom hinam tin anadong in a hi le Captain Sutra in jong ahin sei be ki in sir nanglam kai na noi jangin a hi mission josi appeal hing nahi hi latun wang headquarter a nahung transfer jing hi apa poitin ana sejin a hi le Major Vihan in jong hinge na sei yu chu adi na hin la ke jong alo theilo khat hi kanu din mun hi a ho che jing tan hi acha ke jing jong e hai kom a umji tan tin ana sejin a hi athum uvin akho lim zo un nila party abol naw chu ahung kive sa tan a hi party chu kipa le thanom ta in join anabol un Vihan chu zuzong anakham thimin a hi party ki chain Vihan jong anu room sunga chun ahung in a hi le nurse khat an tovin a hi nurse nu chu Jasmine a hin aman jong apha hinam leltana te nang jong guest room akhun kichol do tan tin ana sejin a hi nurse nu hi 24 hour Major Vihan nu vekol dinga central akon special ta ahin sol u ahin a hi asin ahung ki khel kitan army base camp khatna Major Vihan in anaw nu jipa Major Vikran chu uri a posting cheding a hi ta ji chun aman jong pung khat ana present in hiti chun kipa ta in Major Vihan in jong ana hlado in a hi Major Vihan jong a duty namun Delhi headquarter achun staff work duty adingin join ahin ball in a hi le amuna chun nunga pilot khat jong an umin amani jong ahung ki he thontan a hi Major Vikram ji nu hi ani chanading nawop jong ani in a hi
27 July 2015 National Security Council NSC New Delhi headquarter ahin National Security Advisor pale ato khompi hon meeting to pita khat ananei jun ahi hichichu India gamsung mun khana thingnoi hon terrorist attack ahin bol thu uwa meeting chu ananei ju ahi National Security Advisor pa subordinate khat chun report ahin bol in sir tu ni thilsu chu jinglang punga vel ho a attack an bol u ahi Pakistan hon border ahin palke uwa chule wadung khat ahin pal gal kaizo uwa hichi attack ho hi an bol tun hichi attack bol hi mini dan in jong akihen chule building ki style lai sung khat na hi akisel hot ni tun ama ho mando ding achun special team ho jong akiswal tai tin an he sa in ahi laya attack achun mi cham nili inthi na ana tuun mi som lili chu nasata in anaki tongkha ve tin jong ana sei kit in ahi National Security Advisor pan jong aphai tu chun special commando NSG ho jong standby ja dingin he sa na ana nei jin ahi pasal khat ahung ki in sir Pathankot chule Amritsar ho a jong IED bomb railway track ho a izat ham khat akimudo be ki in mundang dang ho a jong IED bomb ho hi ki koi nalai jin te tin akin mo na thu ho ana sejin ahi hichi ho aza pha chun National Security Advisor pa yong chu alung hang le jing tan ahi iti chun a phone call ahongin aman jong sir Pathankot le Amritsar in IED bomb akimudo in railway track ho in hinla ana mo olunggim hi in ke hon aphat na thei chan nin hingong na vinge tin ana sejin ahi hinla 2 June 2016 ni kho ahin Pathankot na hin attack an umin Indian Army mi som langin thina ana tuun ahi hichi attack jo chomkhat zo 25 June ala sung mama ain India Army chung mama in attack ana bol ki un Indian Army ho mi izat ham khat in kho ana be ki in ahi hiti chun amun muna Indian Army ho chunga attack za chom ahung jingpha chun Indian Prime Minister pale defense lang hi hen Indian government chun nasata in boy na ana tuun alung u agim theile jing tan hi hin la alangkhat in Major Vihan chu a duty ki chaijin in lang ahung kile in ahi le anu chu amutapon aman jong a uniform jing jong helman lovin muntin chun anu holding in alhai le he jing tan hi hol na thei chan a hol wang in amuzo tapon aman jong nurse nu chu kovin adong tan ahi Jasmine in jong lupna a imu a kadal ha ahi ke jong phone call alo theilo khat hung ji a kaga ki holhon ahi tin a seijin ahi le Major Vihan in jong alung hang le jing tan ahi na duty ki he lo nang ho tabang tu mama in kanun hol do ding ahi chule na officer ho intelligence department ho ko ma jong seijin tin lung hang ta in ana seitan ahi hilaita achun Jasmine phone chu ahong in aman jong ka ho pi theiding ham tin adong in ahi le Major Vihan in jong lan lang ki ho pi in tin na seijin ahi ki ho chai jun Jasmine in jong nanu chu flyover noiza mun khana a e dorka a nanu chu GPS tracker awan josi a kato ahi aji chu achi awa na het thein dingin ke hi nursing achun wang thingjong nei sa lo mai thei ahi hin la ke hi agent pha khat wang ka he tin ana seijin ahi hiti chun anu chu agent ho chun garin ahung tha pai ngal un ahi Major Vihan in jong anu chu amu mu in akol pai ngal in chule nurse Jasmine chu gar in atowin ama ho jong Major Vihan te in mun chu anadal hatawin ahi North East unga terrorist attack an zawa kona chu Indian Army officer ho anapang ho chunga chu thingnoi hon gi na warning anabol jewa Major Vihan jong hi protection Indian government in anapi u ahi hiti chun chapter 2 anaki chai jen ahi chapter 3 na hi Uri kiti namuna thilso akon kilah do ahi 18 September 2016 5:22 am
Indian Army Base Camp Uri Kashmir mel hello mili hi Indian Army ho uniform ahin kivan uwa Indian Army Base Camp sunga chun fencing chu ahin chetan uwa gu thimin ahung lut un ahi Beklin ta ni sunga chun dim set in mancha ho meipum grenade chule RPG kiti ho ningling sela ahin ki polut uwa Indian Army ho banga chun uvin ahi ahung un ahi le pasal khat in zong Indian Army ho ahi sa ji chun cha ho zong anapin ahi ama hon zong ama sa pending chun cha hin pepa chu anathat un ahung po do ki un thau ho na ho chu thau ho chu abolawin hiti chun Indian Army ho khoya phalowa I mu ho chu aban ban in akap li un mini ni in akihom uvin nasata in kikap to na chu anasu in ahi alang tu gela chom khat sung si chu kikap to na ana umin hin la achai chainan Major Vikram hin thingnoi ho kha chu aganai lut in aman jong nai chan aga kap li in ahi akap li pha chun aman jong ima gel phalo hel chun thingnoi pa mei pum chu kahin choi je tin aga ala na hi le thingnoi pa chun amei pum chu lungthim nei ta in grenade to chun an hen khomin ahi le meipum ala chun grenade pin zong akisat ngal in Major Vikram zong chu ajingai ta le a insung mi cheng dalhan ahin kho na beitan ahi hichi thilso chu Major Vikram thi dan chu Captain Sutras in zong galakon chun anavevin anapona hle jing un ahi hiti chun a insung mi angai chengle Indian Army General pa ho zaun in Major Vikram chule athi ho Indian Army lung ho chu zananei te in an alhanakin anamang un ahi hichitil so attack kibol ni ajingahin Indian Prime Minister Cabinet Minister chule Army General ho zaunan meeting ananei paingal un ahi hichi ki hona achun Prime Minister Panjong itin anasejin ahi ehon US le UN chule gamdangdang ho thu sei ingai ngai jing phat wa hitapui Pakistan ho thu phone chule statement ho hi le don but phat a hitai hiti hin mo thei hi tapo we MEP ho chule I army ho hin ho chunga hin ta san na hin nei lo diu a hitai le thu na khat ibot ungai za a hi tin Indian Prime Minister Pan an phum to in hi Indian Army General Arjun Injong sir ni thum sung in ke ho akon in wang le thu ding chu gon tup sa in kahitawe teng chule heavy artillery ho zong pungka gup sung in line of control are ready sa kigo na kanai jing theju a he tin ana sejin a hi Cabinet Minister khat in ahin don put in gal ibol sang uvin Pakistan gamsunga longlut batung Indus River khu kha pi ding a hi chutile tui ahin mulo diu agam sung o tui aha ting le amipi hon pressure government hin peleo amahon jong thingnoi a support jing uhi ngatawin te tin anasein ahi Defense Minister Pan han don butin Pakistan government noiza ISI thingnoi hi ahi poi ISI thingnoi ho noiza zo Pakistan government hi zo ahi hichiji chun agam mipi in kenthei hasat tin cheng tho jong le kho asalo diu ahi Pakistan government hi midang to akibang pon hichiji chun terrorist attack hi anga di lo diu ahi chule thingnoi support abol jing uzong hi ngadi po vinti tin ana sejin ahi Prime Minister Panjong asai ho cho pon chan angai jin aman jong National Security Advisor pa Govind chu nang hichichung chang hin ipilung gel na nei jam tin anadong in ahi le sir surgical strike hi pa pending ahi Pakistan occupy Kashmir a lut a launchpad ho su ke ding chule khat na aban changsal a su to aka li ding ahi ve a leader ho hi hen anung uwa gai bol ho chule headler ho abon uwa tha chai ke ding ahi Pakistan government ho claim dungjin thingnoi kagam uvin a umpoi atiu ahin hichiji chun ehon jong Pakistan occupy Kashmir a lut utin hilew hen asei na diu lampi a umpoi je chule a government in jong ele thu thei pontin seiding jong hepo vinte chule international pressure jong hat ponte tin ana seijin ahi hin la cabinet minister khat in ahin don but in surgical strike ti hi danger ta khat ahi hichi sanga chun jet fighter ho mangchan
light of control apan sat na ho bunker ho su se jo phan te National Security Advisor pan Govin Injong Israel te sportmin thang ta ta ho Palestine hon attack an ball over chun Olympic kichim tamta thivin hin la ale thunan Israel in misal ho mangchan le thuna ana pove Operation Red of God mission an ball un moho jong agam sung uvin alut un hosung veng sung ho a hol do tho uvin hiti chun akhut nge jun ana kapli tho ve kum hiti chan a hitan India government in tunichanin koimachung in gal akibol masakapon ichiji hin jong Pakistan te hin enoi se wahi 1947 1965 1971 1999 gal e bol khum jing un Pakistan te hin phat chum na kilah jing uve hin la tu chung hi e hon jong achan diwa kilom ta khat go na chu pi ngai za hi hichi hi masang India a hitapon atha a hitai ti hi he sa ngai za hi India atha pa hin mi jong atha thei tai ti hi he sa ding a hi sir Defense Minister Panjong ahin support in Amanjong surgical strike hi mitham chunga a hipon thingnoi chunga ki bolding a hi ji in surgical strike hi phapen ding in Kenjong ka gel a General Arjun Injong hichi hi sir phapen in te surgical strike hi tin amahon jong ahin phon do in a hi Prime Minister Panjong asay ho chu angai jin Amanjong last decision ahin latan a hi ni khosom sunga hin Pakistan gam sunga anasa pen le ahoi se pen surgical strike khat ki bolding a hitai hichina dinga hin Ravinderji nang le Arjun in mon po di wahi nang ni makai ni noisa chi leding mission a hi aki bolding dan plan ho gong tu willang chule adang sin Pakistan government koma na sei diu a hi ipidinga Uri Atah ni hin bol ham approve nei pi diu a hi chule aji na do diu a government uzong na su boy diu a hi chule hichi mission hi koi madang ko man sei do lo diu gu thima mission hi ki bolding a hi tin ana season a hi surgical strike ki hi a target na bo chu su kha ding mitham ho chule thildang ho zaw lo ding atup le adoi na bo chu su sit a su mang ding tin a hi Major Vihan hin a in munalung anigela a talo Major Vikram chu anigel do in a hile a kot ubel chu ahonging in a hi aman jong aga ahongin a hile Captain Sutras anahin aman jong Sir Kejong selection la in kazawe Kashmir a mission khat adingin hin la ipg ham wang hoite in ka hechin hi lai je tin ana sejin a hi hin la sir kaking chatan in wang Uri attack in kibol na chunga le thuding operation khat eding in wang kaging mo 18 anaki holim thon in chule anaw nu ji pa pung ana pi chu captain pa chung mi lipum pum in major pa ko ma chun ana pi in a hi chule adam lajin sir nangbo ana sei ji in na phat na le nang ji a mission jo si lol hindan hobo a sei ji 18 jong ana sei jin a hi le major vihan in jong pung chu aven apon le jing in athang tom le jing in a hi anaw nu jong chun a upa chu aven amani jong ponata in aki koi tu win sin chu ang ki hial tan a hi iti le kile thu thei ding ham ti anikel jing le anatup jing ni ho chu ahung hitan a hi ahung in aman jong Indian General Pa Office achun ahung ki ho hlon tan a hi sir lungsit in tu chung Kashmir Uri Atah hung ki bol na operation surgical strike hin kejong nei jaw sa un kagam adingin thisan phalngamin kapang jingi chule kasepai ho jong koima athi amang sa po nge chule damta ka hung nung pui ki ding hi hiti chun confidence nei ta asai pha chun General Panjong aven aman jong nigi chunga hin nangmo pu na noisa Pakistan occupy Kashmir surgical strike khat chil hading a hi hichina dinga mission na operation detail jo se hi Northern Command Lieutenant General Pan jingle ain sei ding a hi hichi mission on ground planning jo se nangle Lieutenant General Pan nagon tup diwa hi chule apading kham team chu igon tup san koijin detail ho jo se September 23 2016 nile ke kom a 9 pilu ding a hi all the best Major Vihan tin ana season a hi 21 September 2016 Northern Command Udhampur Jammu and Kashmir
Northern Command Lieutenant General Pale Major Vihan Zong hitichun ahung kimutu hlontan amanin zong map ho chule agam sung dan ho chu asim thlonin amanin zong angai tu khom hlontan hi General Pan Zong kum som gup langjen hi laiza mole hlang hi hungki ve jinga ahin hin la tu chung hi iga pha diu ahitai iji icha gelo khop khoma I mut zong le line of control Pakistan occupied Kashmir bo hi imang nasana ki mumujenga ahi hin la Major Vihan galu na etek gabol chu aha sapon aha pending chu gal hung ki chaiza hung nung po ding hi ahi aha spending hi sir nasai yo si chu ka he team su keji tamta hung kile do theina dingin alampi ding chu hoita in ki gong tup nan te uri attack a chu Bihar regiment le Dogra regiment te ni hin thina atu hlon ahin tu chung operation ahin special commando se Halloween regiment te ni zong pan class ano me tin ana sein ahi Sepai zo se hin uri attack chule terrorist ja chom hi hung ki to ahin amho zong hi thang tom na nei ngen ahi uwe chule sepai khat hi na in training chai bo se ahi pon motivation zong hi ngai chama ma jing khat ahi ichiji chun sepai zo se lunghana zong hi aphat to ki to a man cha pi ding kanomin ahi ichijo achun Major Vihan in zong asepai ho chu falling adin sa in aman zong special force ho kom achun special instruction ho pin chuzowin ama le captain sutras zong ki phone do na khat ananei pin ahi chuzowin commando ho kom achun na phone chi u lato win lang na insumi ho khat pen kom in message type un lang September 29 ni masang si Northern Command Udhampur a Jammu and Kashmir base camp ahin tactical training khat ding ahi 3 sejun ichi ni ho sung se hi midang kiti koima ton kheu theilo diu ahi 3 order na sata in apin ahi hiti chun amahon jong a type uvin a in ko teu chu message ana thot un a thot chai phat wachun captain sutras in jong be khat in a phone ho chu ana dol khom in ahi dol chai phat in Major Vihan in jong ana sei kit in koi hile tuni ni khu a ka sei hi na thi chan wa jong na su mil lo diu ahi ahung lung ding 20 September ni hile jan kim don in uri a attack in ki bol khum na chu le thu ding ti ahi je in hichi ahi ji chun hichi ni a aphula na ding chu ani khu pi ding na hi ve isipai chan khom pi ho chunga ve wen lang gel temun khoya phalowa kem sunga nopta ki chol u ahi nomei tabang a mi mei san sa tabang a chon hon isipai chan pi ho chunga attack ahin bol wa lungsit khoto na nei lo ta athau hi tun e hon jong ichi attack sanga kimnei zo chu hi bol diu ahi kumhiti chan pi hi India in gamdang koi machung in gal aki bol khapon chule mon jong akinei khapon ahi sepai hon bonun he nom chule do nom sei nom nei na umuwam tin anadong in ahi Chapter 4 hi Pakistan occupied Kashmir a attack chila na dinga akigo na ho plan ho a ko na kilado ahi 22 September 2016 ISI headquarter Islamabad Pakistan surgical strike chila na ding nigu bo kiwa tan Pakistana intelligence agency apang ISI ho headquarter a intelligence agency senior officer kha in a officer room sung in subordinate thum ho chu an ho sin ahi e ho department sungahin India government koma ku tim in thule la ho Beijing khat a umin agang thei pen in koiham nen khol do diu ahi chule phokitin an pho in anano do tho jing tan hi hiti chun amaho jong apo do zo uvin senior officer pa jong chun a phone chu ahin lado in aman jong anu to ki ho bang bagin India a ro agent ho komin number misigi a an pin hi hichi senior officer pa hi kuthima Pakistan ho thil bol he do na theidinga India ro agency hon an sol uwa guthima thule la ho ting le ahin sei pg ahi azowa number sigi ahin sei ho chu attack achi hla na ding uwa Pakistan occupied Kashmir a thingnoi ho na launchpad location na mun ho ahi ro agent numei khat in zong number ho chu ahin choijin National Security Advisor pa kom achun a detail ho asei tan ahi
ama hi nurse zong ahi pon Jasmine zong ahi pon ahi na seido lawa raw agent min phau ta intelligence department ana tong khat anahin ahi raw agent nu Pallavi Sharma in zong asaijin sir coordinate ho ahin kithot tai amun chu sagi ahi chule line of control ko ma angen ahin aboy khat wang a ume aji chu physically a event tholo ule ke thei ponte ichipa chun national security advisor pa govin injong isro ho komin thu apetan hi isro chipan jong coordinate number sagi ho location ho chu satellite in abetan hi defense ministry noisa order hung hi ji chun isro hon jong research phaten abol uvin amahon jong satellite ho chu laimun adinga chun focus abol den tawin hi research bol theichan agan na theichana hin bol uvin lang chule defense ministry a na hin thot gang chel diu ahi ai image ho chu tin phone chu athat tan ahi Pallavi India Army intelligence ho ki thopi na lan lang allocation amun amol ho patechan he do ding ngai tun ichi ho chu na su fel le isipai ho kalson do diu ahi tai sin ong ki hial in isro hon satellite a location ho chu hoite in avevin amohon jong defense ministry ho ahin thot ngal un ahi ro agent Pallavi in jong image ho chu establish a ball un army operation room sunga chun general part to chun paten ave khom hon in ahi image ho chu staff ho to chun avevin boy pi theichan aboy pi zo uvin amohon jong thulela umdan chu neu khat anaman do un ahi surgical strike akibol na ding ninga bo ahung kiwa tan ahi Pallavi Sharma injong defense minister national security advisor chule mission adinga lead bolding major vihan okom achun information amu kham ho chu ana sei pi in ahi projector in Pallavi chun image ho chu ana kap do in avet sa tan ahi sir 22 hin 5 launchpad status chu confirm ahi Hizbul Mujahideen Laskar J.E. Mohammed amho chenghi akhedo thei un ahi chule Tipa Valley ahin ni aumin Kel Valley a ni bimbir ahin khat ahin amaho hi khopi beset ahi lo je un mi cham ho jong atam on hichi achun confirm thei ja ahi adang awat se ni hi Muzaffarabad gammang ho la ahin kiselu hin te khopi lingset ahin mi jong atam e setilai akonin matdo aha 18 ana seijin ahi National Security Advisor Govin Injong Jingle Defense Research and Development Organization DRDO hoto awat cheng launchpad chu he do thei ken hin gotange Major Vihan Injong Pallavi Sharma chu atong in koi pen hi waham uri a attack hin ball pen chu tin anatong in hi le Muzaffarabad akon hitting in kaging move ale koi lamkai koi noisa kona ham tin antong kit in hi le Pallavi Injong sorry tu chana hin hichi detail ho hi akimu zo hi laije Govin Injong DRDO headquarter in ahung tan hi DRDO chipan jong drone khat chu ave pitan ahi sir hichi drone hi Israel ho akon idea ho kilah ma 2 km sang a leng thei arrange hi 50 km ahin tu ading ahin latest pen ahi je National Security Advisor Govin chun ken tu kadei ho hi hichi tabang ho hi ahi poije anewa neuding min amu jong le koiman hichi hi drone ahe ti ahe lo diu mi insung jinga jong alen lutta jong le amat do lo diu hichi tabang ho chu ahi ken kadei hi DRDO chipan jong sir tu ta di ading inwang tabang technology ho chu hi lai je hiti a aki ho jing lon lai ta chun room sung khat na chun pasal chapang khat in wacha lim tabang khat hi analen sa in anak chim in hi le National Security Advisor Govin Injong ahin mudo tan hi isan injong hiti chun wacha lim tabang chu test bowling in mun on lang mun na chun ahung un amhon jong operate ball thei ham tin test a ball tawin hi le
a success hle jing in a hi hichi drone chu bacha to jong kilo a hi ji chun govin in jong a phat sa tan a hi a drone range chu kilometer som leni a hin battery hi 4 over a chin GPS infrared night vision 16 megapixel camera 7.2 chana zoom ball the hiti ho chu aza phat in govin in jong isan ko machun jingni ho sunga hin hiti tabang chet hi li nanasim zote te ding hi na to ding dang jong le jing le ni halang le gat ho to Kashmir na hung lun sa te diu hi jinga mission hi nang khuna hi tai isan nang in mission lien ta khat hi nang ji a tun lo hing ding hi tai Major Vihan in jong ahong in lekha fal khat ahong ki chaijin nunga khat nu chu apin aman jong imasang over circle strike na ding hin ka pilot tinga selection na hi numai nu jong chun ki pa ta in ana welcome in na hi Palavi in jong Vihan chu hin call in eho intelligence on Baramula akon in terrorist guide mini aman uve Uri Atah ki bol na chung changa chun thuto kinele neu khat be ki hedo the in te tin in he sa in a hi amani jong Baramula ading achun ahung lon tan a hi amat teniu chu u cha e lon in a u pa chu ro agent Palavi in thuto anejin a hi le imacha aseido pu na hi ima aseido lo phat chun Major Vihan in jong anaw pa chu thermoflash a tuisa chu alan abut khum in a hi le a u pa jong chun anaw pa chu vet zo lo phat in an seido ta na hi Uri Atah a plan ho gong chu Idris a hin bagat akon a hi a main plan zo se gon chu terrorist ho handler a hi le Jafar Firozi a hi tin a u chalhon in a het zo si chu ana seido lhon ta na hi ro agent Palavi Sharma in jong hiti chun projector mangchan Idris le Jabar teni na chule thingnoi ho ki sel na le na ho chu aban ban in a hin ve sa ta na hi amani hin kumsagi kum get ho masanga chun anaki mutu lhon na thingnoi group sirat ul janat kiti specialist khat hi ana phu do lhon a hi chule training bol na ho jong anei juvin khosung ko ma sung ko hom ho sunga kon hin apan savin hi chilai mun ho ko na hi India a hin kop tu ji wa hi National Security Advisor pa Govin in jong aphai jingle DRDO ho kom ma drone hi li jong hunglung ding a hi tai General Arjun nang in jong sepai ho chu heavy artillery ho line of control ading in gon tup sa koi pantan nithum nini sunga hi all ola tolu na ready sa koi tup gam ding a hi hiti chun thupi dung jin line of control ading chun heavy artillery ho chu amun muna sepai ho chu line of control ading chun gon tup in akoi tawen a hi special training hin chaiza para commando a hunglut ho chu achi na diu ni ko phabep sunga chun nasata in training ana lavin a hi DRDO akon in jong drone chu ahung lung ta na hi isan in jong special force ho kom achun drone operate bolding dan chu a hil in a hi chule alang khat in Lieutenant General Panjong Major Vihan chu Pakistan occupy Kashmir ho a mulilhang ho dan chule line of control sunga terrorist ho na Pakistan ho forward post na ho zo si chu ana sei pi in hi National Security Advisor pathupi dungjin achi na diu helicopter ho chu Pakistan ho abang in color P17 thupi na jong ana bol kit in hi Major Vihan in jong asipai ho chu map up dan ho chu avet sa in thil dan ho chu a hil in chule a pilot ding nu lieutenant nu kom azong chun ana hil kit in a hi alang khat in Pakistan Prime Minister le sepai langa General chule Cabinet Minister ho chu anaki ho khomovin a hi a General pa in jong India in line of control ho koma asapai ho ain tolut jing uhi adi theipoi thil khat abol go ru hin te tin ana seijin a hi Cabinet Minister Jamir in jong India in Pakistan chunga attack ahin bol ngam na ding lampi aumpoi
Pakistan PM Panjong ichi ho chu aza phat in e ho se pai ho jong agana thei chana solu ding ahi tin ana sejin ahi alangkhat in line of control Indian Army ho forward post akon in isan in jong a drone sim chu analian sa in ahi aman jong control an ball in iti chun Pakistan terrorist ho umna building hall achun ahunglen lut sa tan ahi drone in camera ahin kap do ho chu India gamsunga operation room a Pallavi ho team chun patechan holchil na ananei jun ahi drone chu aleng in window kom achun agaleng lut in room sunga ho chu ipi abol uham ti he do na dinga chun aga nai lut in ahi le asunga chapang khat in ahin mudo tan ahi aman jong window chu aga sotle drone chu a khel hatan ahi isan chu drone chu lendo sa loi jin tin Pallavi in thupi an ball in hin la drone chu analeng thei ta pon ahi thinoi chapang pa jong chun ipi ahi he ding tin ahung tan ahi aman jong alan avetle wacha to kilo asan aman jong alan avetle drone chu thakhat lovin ahung leng do tan ahi ichi drone chu an accident helang hile Pakistan thing noi hon jong ginmo na anei theju ahin wangphat ta in aboy lo hil in drone chu anakinung le thejin ahi Prime Minister Pale anoi chengse in attack chila anading dan ho chu anivel sei hom kitun ahi ani kho hi 27 September 2016 11:45 PM drone in lim ho ahin kap do na ko na chun Pallavi in jong Prime Minister pa jaw na in projector in anahil chin kit in ahi Prime Minister in jong iti chi ladingham plan hitin anatong in ahi Lieutenant General Panjong Sir Special Commando mi hiding amo hi group li a ki hendiu ahi line of control eho army ho forward post akon 20 September jan baro le kipando diu helicopter li a chi diu team khat hi Major Vihan in alam kai diu B1 launchpad asu ke ding B2 Chakoti village hi alpha team hon ahin su ke diu B3 lipa hi Bravo team hon hitichun a team uwa B4 bimbir hi Charlie team hon ama masang launchpad ho chu asu ke diu hichi hi minute somli langa le somnga sunga achai su ke diu hi aji chu pungthum chetle helicopter hungkinung le diu punga chetle eho umna Srinagar a base camp hunglung diu hi Prime Minister Panjong nui heu chan Major Vihan kasepai ho koima kahin dal ha loading ahi damta ka hungnung pui kiting ahi tin kitim na jong aneji ti thu kazan ati le Major Vihan in jong confidence nei te insur nei phalpi powa ahi le September 30 ni le sir nang jaw na ngel in kasepai chan khom pi ho to dinner nei khom ding kanom 18 ana season ahi le PM pa jong akipa le jingin ahi Chapter number 5 Surgical strike abol na diu ni ahung hitan ahi Major Vihan in jong group ho chu captain ho komachun an ho pi tan ahi Bravo Alpha Charlie Delta team tin a team ho chu an ho min chule achi na diu abol diu attack na ding chungchang thu sei na ho anejin ahi ne diu kha chu ichi lang wa hi ima aboy lo ding ahin gal in bol uwa ihung kile lang u ihung nung po do lang pau hi ahi boy na ito diu hi hichi chun na bon uwa na chi thei su ke diu hi mission hi kakitep na banga lolhin sa ding hi nang ho khuna ahi agan na thei chana mission hi chaidi igo su ke diu hi kakitep na banga damta a ihung kinung le su ke diu hi alangkhat in Pakistan a Prime Minister ho le Cabinet Minister ho le senior officer ho chun meeting ananei khom uvin ahi le pasal khat in Prime Minister pa chu fal khat ahin thalut pe in ahi aman jong aven ahi le India 10 color ananu now helicopter photo ho chu anahitan ahi amhon jong India te hin Pakistan gamsunga ipiham khat wang bolding ago ve ti hi ahedo atawin ahi
5:04 PM ahin ama team chu ato na diu helicopter ho dinga chun gon tup san ready ahigam tawin ahi Pallavi Sharma le isan in zong war room achun helicopter ho chu track anabol uvin ahi pung 12 minute ko ahin Pakistan Minister Enclave Islamabad munahin Pakistan Minister Jamil le Shahid Khan chu anaki ho hlon in ahi Minister Jamir in zong India 10 line of control sepai ho ahin to lut hi Pakistan government nasata in akibui la jenge Pakistan sepai ho le thule la hin piji ho zong hi to na thei wang ahi powe mo noi se the ahi pui Pakistan in zong bol thei chan ki bol dinga ahi Shahid Khan in zong minister pa sei chu patien anga jin chule apung chu aveloi loi jing in ahi room sunga ajinun zong glass sunga chun drug a held in aman zong hichi drug azaw na achun ram chu ahin chun khumin minister Jamir adinga chun ahin domlut tan ahi minister Jamir in zong asma chu ni hiu chan aga ven khoya phalo win drug to ki hel ram chu adon tan ahi le kho ahe tapon ahi amani nu pa hi Pakistan gam sunga thule la ho he do thein dinga India cover ro agent ai hlon in ahi minister Jamir chu amani nu pa injong khu ahe lo phat chun asma injong injection khat gang chalin anakap lu din ahi Shahid Khan injong Jamir azowa meeting na nei na wachun ipiham na sayu surgical strike ti ho na sei uwam tin adong in ahi le minister Jamir in wang ima na sei do po na hi Shahid Khan jinu asma in jong lunghang te in Jamir chu amit amai abet pi in aman jong aji pa do bang achun anadong kit in ahi ipiham sejin Jamir India chunga ipitham na plan uhi ipiham na sei khomu na kinop tu naw chu tin abeto anathon ahi le drug le ram dona kham minister Jamir in jong India 10 Pakistan helicopter color anu u photo kamu uwin Pakistan gamsunga hi ipiham khat wang ahin bol diu ahi hichi ho akon na chun ki defense te ni ding in Pakistan in jong evek radar Uri sector al lunch ki bola ready sa ki koi ahi tai itiham khat na line of control India helicopter 20 meter sunga ahung len lut nge za hi le anti aircraft missile aircraft zo si chu ki kapla pi ting a hi hichi thu aza pha chun kaman jong gang chalin national security advisor Govind chu an he sa paingal in hi India army ho jong chu line of control kom la achun ahin patawin a hi Pakistan air defense system surveillance ho dungjuin India gamsung langa kon in ipiham khat wang ahung leng lut a e line of control in ichiji chun akap ke ding in anti aircraft chu ready san a koizun ahi Govin in jong Pallavi Sharma chu a call in line of control a hel uhitam Pallavi in jong a hel hi lai juwe second som ho zo le wang a hel pai diu a hitai Govin in jong major vihan to connect in boloi in tin ana sejin ahi le Pallavi in jong gang te in line connect ana bol pai ngal in ahi vihan line of control hel hi uvin aji chu Pakistan hon evek radar lansan akoita ve itiham khatna naga hel naga lut uwa hi le ahin kap si te diu ahi hung kinung le tawin vihan in jong pilot nu chu thu apin ahung kinung le tawin ahi aman jong agiel in amit lan anaw nu jipa major Vikram chu ahin mun alung ahang le jing in ahi Pallavi achunga kachi thilo ta uzong le anoi langa kachi tho diu ahi tuni hichi mission hi kilol hin sa te ding ahi anoi lang kyanglam pi a thingnoi ho chi le ji na ho chu in thot in tin ana sejin ahi tim dang thum ho chu himawang boina pon vihan ho lu na ding bo chu ana boy in ahi team Bravo Charlie Delta nang ho chun akisei bang in mission chu lol hing ten nahin chi pi diu ahi hinla chomkhat sung se hi radio signal ho hungmang ding ahi army intelligence ho towang direct a iki ho thei diu ahi team Alpha major vihan ho group chu helicopter akon chun ahung ki chom ha win ahi
ho China ding gamangla ho chu a danger in a hi Pakistan Ranger kiti hole thingnoi ho chule ambush an khadem ti a hi a China diu lampi ho chu cover ball thein ding in isan in jong a drone ho chu team khat chi in cover an a ball su in a hi vihan ho hungna langa chun thingnoi ho an ta beun amahon jong hampo lo be in ana chai do un a hi ahung kit un a hi le B1 launchpad Chakoti village chu in Pavin a hi building mai chun thingnoi khat an umin vihan in jong chingthei te in ana chai do kitan hi building sunga chun alut un thingnoi ho nopta I mu ho chu aban nei chan a in kapli gam un amahon jong thilong ho chu in mai langa chun a khol khom uvin a hi vihan in jong B1 launchpad chu lo lingta in kachai ta ve tin operation room ho koma update ahin pin chule team dang ho a din mun pu ipiham tin aga dong in hi govin in jong ama hon jong lo lingta in achai the juwe chomkhat zole hungkile do diu a hitai major vihan in jong a commando ho chu B2 launchpad succeeding in ahung pui kit in a hi le chabi anaki kam in a hi B2 launchpad outskirt of Gakwachi village gate kot chu lungthim nei te in anakam uvin a hi iti ham khana mi ahung lut a le he theina ding in tin grenade thumleli ana khai juvin a hi khoi ha phalowa kot chu I hon le grenade pin chu kisat do ding tina a hi sepai khat chun anamo hon jing gon a hi le vihan chun ana khamin a hi aman jong chingthei te in all chan achem cha achun an atan in an hong in a hi ahong lut un amahon jong thingnoi ho chu anaban ka bi likit gam un a hi am hola achun uri attack lam kai jabar jong chu an zaw in aman jong aman in Edris hoiza hamtin anadong in a hi le jabar chun ima ana sei do pun hi aman jong a sei do lo pha chun achem cha chu a hin la do in a kieng chu a hing sanin an a tan pi tan a hi le jabar in jong Edris chu camera surveillance room a 18 en sei do tan hi grenade khat a hin la do in apin asat in jabar sangkhol sunga chun a koilut pe in a hin dal hatan hi anung nung in grenade chu apo ke in jabar chu atel de jing tan hi Edris na chu ain hall in a hi le Pakistan police hon jong pau chu an za phat uwachun am ho jong ahung ki to lut gam ta wen hi police ho ahung tai ti chu India a hon jong an hevin hi govin in jong major vihan chu hungkinung levin apatai tin ana seijin a hi le vihan in jong sir Edris ka hin tha pa tho tho ding a hi ama ka hin tha to ka in hungkinung le pongi tin ana seijin a hi major vihan jong Edris na chu a hin hedo in aman jong ahung tan a hi le Edris in jong meipum achun a hin kap tan a hi ani hlonin ani kap tu hlonin a hi le achainan Edris meipum chang be chu vihan in jong a het phat in akidel tho pitan hi aman jong Edris chu athat in a hin jam tan hi Pakistan police ho jong ong lungun major vihan chu anakap un a hi ama ho jong India gam sung thun man te ding tin ahung jam ta ven a hi Pakistan sipai hon jong achung anoijin achutikap ta ven a hi le meichang hizat la chun India special force ho jong chu ahung jam un amhon jong an le kap un hin la Pakistan hon helicopter o anoiza ki tho khom hi ji uchun ana gimnei the jing in hi India sipai hoding achun ki hin su na thei ding chu a asli he jing ta nahi major han in jong sir chunga kona helicopter in ehin del jui juwin ei kap jing ta ve tin ana seijin a hi le govin in jong nang ho ki thopi ding in jet fighter khat ka hin solo a hitai 10 minutes sunga hunglung tan te tin ana seijin a hi captain sutras in jong sir minute som sung kiven do na thei ding mei chang hi khling tapon te tin vihan kom achun ana seijin a hi le vihan in jong
hi zong le sepai zo si ibon chawa dam le bit na ikile su ke diu hi aga si chai chai le helicopter chu agin ahin jatan hi helicopter in zong Pakistan ho a chu akap si pi tan hi aboi lai ta chun operation room a signal chu ahung mangin ahung beijin a hi le govin ho loi chu alung u agim thei le jingin a hi lungthing nop mot a chom khat a zo uvin EPP aso ta dem ti a lai ta uwa chun signal chu ahung kit tan hi thakat in major vihan in zong sir mission chu alho ling tai tin a hin sejin a hi Govin in zong prime minister pa le defense minister pa chu sir mission chu alho ling tai tin an het sa in a hi operation ruma ho zong chun ahung kile naw chu ane vevin akipa le jingun a hi major vihan in zong akitep na bangin koimacha akisukha zong lo be in loling ta in surgical strike chu an chil havin a hi India gam sungun chom ho a kona terrorist attack an a kona ahin la dau ata ana so ngen thusim ahin tho dau film khat a hi chule prime minister Modi in India prime minister ahin pu a kon na zong ama lamkai na a India hi new India hi tai ti zong ane he sa anawa le thu na zong hi ana bolu a hi ingai nom diu ka ta sanin isei kil ho uma hi lekingai dam uitin angai zo si na bon savin next video hung kit ka sen mang pha